If you King of Great Chapel, Ghana, Akyem Asene. Papa one, Reverend Kwasi Nkansah, Oda ano. Ti anopesi atranse dia. Ye nu bechu onyame asem. Nu bechu onyame asem. Ti ebia afei na uti sa adwumadi we. Ye nu bechu onyame asem wi a wonso ye ma akonya no. Ma wonso obekan ye ho. Ti twa number we eto ho. Brene so ana wonso odi ewrem. 0201 944 485 and 0554 820 910. Yanka Zefre, Brenesu, and also Bebem. And a pay say Adumbi Asusua. Now then I see a more trading Punyangopon. His sentence is at the Betchimo. Nanya fata bia me fata nyamia to maraka ndi emunremo papa 13 yes papa mama mo sina yi mama na ze I mean de birthday no say renew ni nana. Said no white. My friend Vanessa. But I'm a jump to say. No, me, I do. You know what I say. You do consider near Shia. Yeah. And many aji. Miss Anime Niaji, and many aji pa, many aji. I say, I wish your phone will be on here. No, me, I do. Will be But when I could see that, when call for us, say we are the them. And the Enego said, idea. Mamma, Mamma, Chamber. Quotation master. Oh, I just anti champion mind quotation master. Yeah, Mr. Santi. Aha. And a person bomb here, dear. Yanko Pardon, who you now swear. I doom in the humor brother chair. I doom rassi. Now, I would betray every Saturday will be because Asante cry with new Asante in Samanane, Asante Muni Samananiana. Asante in Samanani. Eh. And I know Asante Kotokona. Some way, at times, Nasa Asante for Yadiama, a ifo tunfu. Okay. Na say Kwame, I deal with you, say, Memenda. Nami Adoma, Ububa Metebe. Yeah. So now you host the Pajai. They say there is a Bushia and Penny 70 because near Tiasi we about only babies. Pajimati. It Kwame Asante, a bed in Chirim. Kwame and the Kwame and then the Matiasi. Kwame, I was a twap him. I trap him. I twap him now with Asante. Original chidi no me sounds Asante dear Asante me fi say anya se me fi sempo unse abusua edi na abusua di ase amoakon me say efem amoakon efem o jumper yeah what you say and I mean so Nkansah oduam aha so what's wakabu and I'm smart kwa hwe me dear eso kwa hwe also there Chirewa Osiabo so the opa what boy Stevia and Crawford am kosi abo and Asante phobia ya Asante kotoko I'm so with the one I'm found okay na sa say na mo so mo ka mo de sa mo so mo be hu say na munim. Oh, say a dear thou so dear, say, well, as a who me Sakrana, me papa chere me, say, Nkansah, ne trust any odium. And ma could be Samanana. And so be said, and yes, I have go baby and say, Mr. Dia Nkando a veteran, I am penny some and I say, no, ye top of a babu ne. Penny 7 next and Jessica Pamo Jumani no Diama will know. There's a research. Company for her, I him for her, penny for no.
so into ombeba no nyese wote ona hwemu na no asanini bi amone ne hyase no akwana bin wa bin soja ewura di Nyankopon egunu se anka me ma me baby abestandi bi afi ye we na me say me bizarre say pa Kwasi ti go betima agina on say da be da we dey meet o me say papa say o ma ne ba anka me ma na ba ma ne bra o yes o betimi na me say be ba mo hyase na asanini no de say asante or the asante no the wo bu be no na enura so tie enura de mentimi enura de yezi the wo bu be no ye na me say masa me o ba wo nyina ya he na me nhwe say me kofa form na unko ye ba adman de nyambe kan ye we say nim ni free our de we na abefem ebie asebisa fo ebie obipon na kan te mo amafa mo pen ne mbaburu mu de wonya botre ebie obipon nyamsem de wa ma ye bi di aba de be mam si na kan bi edin bi do bi din so anso bi o se de bi da we de mi ntimi na ma ja mapem be ama ne za so ba na mi nim bebu pa o smi ni nyina ayira school ye be ye what they say open day ye fra mi kente e ba holo ne mpeninsem me nyi de nyamsem no na afa o dem ehunti mi ye say me so me ho hwe ya azeka ma betre bi ba me hu se da bi ma ba asante me wo bebe 100 bi ntake wetimi aba mi kura bebe 100 ha kura bebo oh o betimi aba brai masa nye be fofofofofo ni bi o eni ebu ha o quotation master sa ye de ebu be o je obi be bu be ti say yi o pe wase hwan ya na ma me no nkwala mi bu be na si kra je na alaba hwe ye nko ni na ka be no o si de si kra je na alaba azesi ni kwanye ara ma nya na fa kwanye ezi o ebebu no we na mfa na wa creative de ebewe she o de ma pa le yanko yo eti for da mase da Nyankopon ase ye da Nyankopon ase se anopai so odi anopai ache ye yesremu we nyina ka ho na eso Yesu ankasa kura on se mebu mebu nti one day kura be preach kura be because me wo be bro 100 na no ye kwa no ma se ye bi na me di Yesu mebu ni bi da me se na o so who preach no me dey mebu be o okay anope ye da otufo Nyankopon ase abuafo mo a nyame adom du Kwasi ada mo twan ye ntie yen na munsumo de madwenkyere eba kasafidie su ene anopen so ewurade ehuyemobo baba se ye mesom na ne ode amaya anopen no ye ne mo emeche frewunu bi ka kire no se King of Grace Chapel ye wo ahenkan FM 93.3 inti so untie yenda untie anopen na obeyinshira epa. Praise God. Hallelujah. And when we know evangelist ba ko pe ko fia mo akon. Amen. Oba pe ko gifti ena Emmanuel. Yeah. No me ensenko no so. Yes. Last week you could break ena e be shase e be to a the yenua evangelist na oye no ye to aso. Ye bo kakra du ba bia. E be say jama no. Ne ato aso. Ye adwuma no sa na ye no. Nti anope wuti osofo Kwasi Nkansah enchen dodo na nim se media tabo Nkansah yes and then Nkansah na do so na papa bi wo o ma ye Ghana card no NIA ono so de Kwasi Nkansah go share no masa ni wan we da ko ma ju siga wan we house ba ko jim siga o Kwasi Nkansah me no me chiawa no pay Una we district manager, municipal manager, national among the NIO. NIO National Identification Authority. Sure. Indiano pay Yabase Yabasum. Aye. Yedanyamiase anopay. It's a gono kosono. I am an uncle.
ekoso no na ye Kenya me asem edu ba bi say o de nyum man ya na ya to because you can see ye worship ngo abre no sha ye ben so ye bia bebu be enti swate kra dada enti anope go vi ma ye hwe asem a Nyankopon e de soma ye na anope asem a o de soma ye na anope no ewo 1 Kings chapter number 13 Yebeka 7, 8, 9 no. But mamim fa itira sem no a mi jina so na yakasa ni aba Bible no no entuja or say if thy wilt give me half thy house I will not go in with thee neither will I eat bread nor drink water in this place. Se we do fie tienie se we do fie yi ma me kura mi nkom umma me aduane a mindi umma mi nsu a me nnom e wa ha asebitira no pe me de anyame de ma me bae no if thou wilt give me half thy house I will not go in with thee neither will I eat bread nor drink water in this place. Aha. Sa wo de ufie yi mame. Se mi ngure mukura me nko. Wo mame aduane. Bible no can bread. Wo mame pan no di ana wo mame nsuo nom. E wa ha. Aha. This place mi ndi na me nom nso. Denti ena sa asemi onyamini pa no e kan sa se wo du fie kura mame ana se o mame aduane se mini na o mame nsuo enso se me nom a me ndidi e na me nom so na kire se enipa no owo bibia ewu ni mu ana se o bibia ya se ne se efie ya wadu ha endidi ho ka me mame amen Yama unsu anya dan enom because bia ho ye bia so didi ho na nom ho a ye bebre wase ye bekum praise God hallelujah endi sa wo de fie aburunsan yo adie yo self control adie yo o ka se me mra dan ni mkura me ma me botaye anobe me no wo che no o ka se wo mame pan wo adi kura me ni ena wo mame nsu anom kura ahapa Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kofi adema sa asemi bae. Won say Israel for edu atikotra no na da bia kanie ni sasa. Enti akanie ni besesa e beduru papa bi efre no Jeroboam. Eso. Na sa Jeroboam no ono obedi ade no wan fa nyame kwan so. Enti dia Jeroboam be ni say obehye duhwam ewa afore muchia no so otana eye nyame fie betela eye onyankopon fie no Jeroboam be di ade no one de odane afiri nyame akwan so edi nipa ni nyina koma akodi abosom ene niema yenti Bible say na wo hye aduhwam ewa otana so afore muchia no so na wonim se kofi nyame wo hoi no ho enti na wo behwe ba bia enipa de Kristosuma duru a eyo mo se nyame hwe nyame hwe enti ato da bia na nyame akoso bibi da no ya kura odi corona kura mpo kire ye yes ampa ma corona kura dia se brush all the enti du ba bia nyame timi eje biribi a na odi fight ya maniema bonia epese koso wo sabre no enti sabre no na sadi yi na Jeroboam ye o shi incense wo ye niema boni ewo nyame fie ho no na eha nyame ana Nyankopon biribia wo nipa wo soma wom anoba ye wo hase nyame asoma ye Amen. Praise God. Hallelujah. And o soma odifo bi ana se obi atrosam no wa money din but o ka no se nyame nipa man of God. yes O soma no se onko better over Judah, no go better, not
kasentia. Amen. Amen. Na nyame nipa ko duru bete. Odu bete no. Eno o start say o kasetia Jeroboam. Say Jeroboam. Ena yade trene. Ade atre nipa kwan. Ma wahu ade papa no. Wo de o dane no wo yade foforo. Na Bible say nyame nipa ne kasetia ade na Jeroboam o ye no. Emma okase ensu a washigu afoributia no so no. Ene afoributia ni nyina emubu. Na Bible say ensu ne afoributia no nyina esase se ehwiegu. Na ehwiegu no na Jeroboam nim say tumi a wa ono nyangobo etirim ba wa ba ma nipa se nipa nante so na odane no na onim say owo tumi bi obetimi dia stop nyame nipa no. Na Bible say otere ne nsa say anka enipa nkoto hye onyame nipa no so na nka de ebe ne nya no but otere ne nsa be na ne nsa ne kai. Praise God. Hallelujah. Anope onyame asoma ye wasoma nkrofo bebre se ade bia enya ne yen kasentia na so obi kasetia na se onipa no be sorry se o sorry etia wo be sorry etia na so awurade be di hene. Amen. Into training nsa no ana nyankopon ma Jeroboam nsa na kai o se nsa de ka ho treben na abaya te se akoye ofiri batabia no obo wo kire friends ai okala wonzo no nsa no no nkuam akwa no ne obre ti Jeroboam nsa no kai na kai no ena ohu se dabi enipa be ni ena mitumi a ewo mi mu nyina no matere won nso a me nsa kai na bi osa sere nyame nipa ne se oba ne cho ne nsa daka enti won kasa wonya biribi ma ne nsa ne meto. Hallelujah. Amen. Na nyame nipa ne kasai ena Jeroboam nsa no ebeto no hu se dabi tumi bi aba ha esere mi tumi. Praise God. Hallelujah. Ena afi Jeroboam yes dabi ene ni nyame nipa e was ni di kofi na me ko bana aduane di na me mani nsuo no ba na nya adwene papa so ena nyame nipa so konso nyame ama ne won se adwuma na wo kwa akoye no wo kwa menidi mennom mentra wo ya adwuma ni wi a ko kofi nkrofo bebre a anko betimi apo ma o betimi tretre niama no o tretre wi a bi ehun se wesi asa brantie we se de okasa se de otufo se de otre nia se de openokore no se yanhwe a abrantie we obema yen yanu onyam so akata enti yempe biribi nye no. Yes. Praise God. Hallelujah. Ebinum wa yetimi ko aduro so kokuom ebinum yetimi se wa adwuma ye de niema yare bebre ne de aye wo enti nyame de warning ema nyame ni ba ne se ma woni di fie ho ma wonom efie no kura ma wo nguram na bibia nkoto no na nyame ni ba ne tie. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Otie bado kan verse number 7 8 9 no na fe min chiremu na ye build point na fe breso ye jama tiefo abem. First Kings chapter 13 verse 7 to 9. So from pacho who say what the 6 ne ka ho na me say wo de wash mu ene fa sese ne bra aya kono fefe na time ni number 7 ene insia no what's the day. First King chapter 13 verse 6 ekono tier rada say what's the day ena ohene sre nyankopon nipa no say ena ohi ka kire nyankopon nipa no say afei pa erade wo nyankopon afei pe nyankopon chaw mame na sre mame na me nsa ne mra me na me nsa no nsa metofom na nyankopon nipa no pa erade chew ena nyankopon nipa no pa erade chew na ohene nsa no esane ba ne ho ena ohene nsa no san ba ne ho na eye se kane na ye te se kane no ena ohene ka kire nyankopon nipa no say ena ohene ka kire nyankopon nipa no say wo ne me nkofie ene me nkofie na kodwojo ho na meche wade na nyankopon nipa no ka kire wo ena nyankopon nipa no ka kire ohene ne say se wo de ufie fa ebe ma mi mpa me ne wo renko da na me ri ni waduane na waduane nso bi ni nso
nanso mere num nsuo e unso me no wa ha me no ta efise wo de awurade asɛm ɛhyɛ me sɛ efise de awurade asɛm hyɛ me sɛ enni aduane me ni aduane wo ho enum nsuo na num nsuo wo ho na ensa ne fa okwan a wo na nsa fa ekwan a wonam so kane no ɛkɔɛ no so ekwan no memfa so na ɔfa okwan foforo so ɛna ɔfa akwan foforo so amen ɛyɛ go me ba enti wahu ne na nyankopɔn nipa no yɛahyɛ no Kofi Ghana ha yes aya na du baabi a na problems no ne yɛ de ahyɛ government of the day yes sɛ busua mu bibi nkɔ yi a ne yɛ de ahyɛ busua panin no sɛ asɔre bibi nkɔ yi a ne yɛ de ahyɛ panimfoɔ no but ebire bia mu yɛwɔ de anyame yi na sɛ bibi kyia a ɔtene no yes but sɛ wokyia bi a wonim strategies a ɛwɔ hɔ sɛ wo wokɔ efie bi mu ɔman mu abusua bi mu na sɛ wokɔ fi woyɛ obi a adeɛ ɛsɛe a wotumi tene no ha deɛ wɔyɛ no sɛ wɔpɛ sɛ wɔ include ɛde wobɛka mpanimfoɔ no hɔ wade aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso you be corrupted yes kame no ma amen enti ayɛ neɛ sɛ momfa kɔfia mo ako mɛka union mpanimfoɔ no hɔ what you say because abrantie na no odin say ya man sa akwanya na da bia no obema ye ho apa enti se de kofia mu akobeka ho akofia mu akon kasa biye praise God hallelujah mini bane say wo de ofie ni fama me kora na mama aduane na mama nsuo no ma me ni da enti se kofia mu akoyo obi a now fight for himself I feel about the position, no the position in we are. That when you be on come as me, you got a what on. And no now cause we are say there be any able for because so be kasa. I want him be kasa. Ni also him na near dear. Ne ya ba via this is a mufa come on. Come and no man. Nyatwum gojira ba bi kase o man ne sey a wonya kwa abangasie mu no ye ba ni vribo kase akatum tontimi nkasa enti nyame ni ba ne say ono de efi aba de onko ne kwa so ena nyame ni ba si mu say okọ juda ofi ba he no but onko no oduru kwa mu no na honam ye merenti na wa bre and the Bible so kotina odum kase bi ase and oje emframa oje na home and what the message is see what better the nyamini baba kasa wa for buti a Jeroboam ye niema na dia na ye hu ne se nyamini ba ne ka se na wo ba wo abrantie bi a ye friend Josiah na Josiah na ofri David asimu no se Josiah ba ono no jo ebeba ba ye Jeroboam ye ni bi no beba be sisi sro mre asofo no mo de anya duhwam ko na omese na mo mbesi nipa no mpe so be your court person o ya court no se enkoko no de ya ni wati no se ne ma efa ne kwa no so a wo mo fa nkoko mbuye afọ ya nantwie ni nipa ena be ye enti na esa Jeroboam utwa no se Josiah ba wono de anya incense no be se ne mo be sa asofo a wona mane ya che oni yakum praise God hallelujah amen enti we ade na afa nyankopon a odo man ne na ma ode trene ena asi wa ni so no afa de wo be fitrene ne ho na afa wa ye niema basabasa enti afa nyame wo hibiem praise God hallelujah oh my God ojia bi baba asore no obeyi obi yes ebusia mo obeyi obi aba na so yi obi ba amen o he ni be chiri no aduma mo wa no de abrantie bi beba o de ababa wa bi beba no kure no obedi praise God hallelujah amen ye be chiri no ye be tan no enti
Jerobiam shase se obeti nyame nipa no nanso awurade se ne nsa kai anka me mpa abo ne se wona basa papa sikro esi omemo ti asori mo abi asori ti ala ben nyame nipa no kotena odum na se ene ebeka odifo bi okro no ho a dia koso okro no ho nyina no onim wa boa bone sa difo akokora let us wache no difo akokora yi ye beka kire no se odifo bi firi Juda abaha na dia wa be koso wa ha no se wokra woni ho no difo se what be betra no bi fi baabi aba be jimanu onyam me veteran general veteran a prophet Kwasi me veteran journalist Masa kwadewa edu ya kwada na kura no kura wo ye da ombebre wa za hallelujah amen so no kura no mantan amen no kura na wo kan wa abusua no wo kan hallelujah amen ni mu ye de ben ka wo asofo a ka onza asofo bebre de ade te ne from ni anokre asofo ba opa de che bia ne no kura kesua sa adamudie na madam for pani bako o me na tete mi wo akanie mu me pese bo radio so body di no wo Italy mem na sorry o mo ko no me pese me body na o se ma me bi wo ska sa so fo mpanifo no ba wo no aduane o ye bibia akoma o yes na ma me ne ba sorry wa de opa bia wo ye obi entimi nka yes na o mako papa de ma me we ye da ko de num ko ase bebo o na de aduane ni sika ba o ye de kana asem ana omugya ya ni ase da ko omugya what they say ehyiamu kase ba Italy asori na wo Europe ni nyina na abehia na domo ba na sofu peni gira pulpit mu a o kasa da mami man nsa so o kanse hu sa ku mami na ni mu ase ade che free ni we go sofu ni mu ase asem no se de ye ka kire me mbese me ka already what do you say enti wona ba de che no wono kreka etu twa enti odifo agokra tidue yase na odi anyame nipa ne tidue na se na odifo akokra no akodua na se go ka kire no se woni nyame nipa wo ba better no no si an no si yanko back to better na me nkope bibi mauni na nyame nipa no se there be nyame ansem sa yes se me nko better there be enso asa nyame nipa no beduru odum na se no na nadni wo na dwene wo better na dwene sa wona chi ento odifo agogran se o men kasa nyame ne ka kire na men so me yodifo kase e wo kronum men so nyame aka kire me se me ma me fawo na yen kofie na kodidi ndafe nyame nipa obi nyame aka asema kire wo no na obi bu fro so aka asem fofora so ye nyame nipa na watimi a convince no no de na back to better no so oba ye no no beto no pon no tie didie no na nyame ebe ka kire odifo akokra ne se sa odifo nyame nipa ya mesoma ni wantie masem enti me ka kire haya woti na wie ye no ofi ape okowu unya time akan the whole chapter no time no mama kwan mama no nkom said the etie but for me verse number 24 no na kan kakra bi wo na me move Galatians na afi remember the point no na me nyama tie for verse number 24 24 say na okoi na jata hunu no okwan no aha enti odi wie ye no me ba odidi wie ye no ene esa ja ne kwan so wonko na oduru kwan mu no na jata hunu no okwan ene jata hu odifo no nyame nipa no e wo kwan na okum no ene okum no na ne funu no da okwan no mu ene odi ne funu no to kwan nim na efunu se na efunu mu no ejina efunu no gira nche na efunu no gira nche efunu na anya odifo akokora ne hyehyɛ ma no na efunu no gira nche ye ne de no verse no 19 from ne call you but the tell ya brand v8 hallelujah
Etre ya tonie me bi bre no. Che no. Ediama onyankopon asema wakatire no no wandi so. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Egagana akura nim si say o. But the obekwa akwa asem no. Na bani you so smart. Ya pe bibi ama no. Nti ka woni ukrom ni mrase bedwafo yi bebre obi wo hono ma woni te. But okwa ne ye chefa no oje a. Na wafa. No uhun se wasesa. Hey, hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Enti jatana kunu no ojine no. Ena enema yesese ma onyame ni benso. Ejira ne ho. Waja ho. But na nyame se ko ka asam no. Ko ka te Jorobu am se de o ye no anya. Yes. Edu onya ni o ye na du hama wo hia. Ebeba ko wie se ye be hye nipa no mpe e wa afoributi ano so no. Onyai. Otie koye. But the today no nani ba ko tete ho. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abusuafo. Enyi wa busia pani na esa abusua no. Wo wonim no kra no ba to suro se obeka. Ampa. And afa wo ko council ne de wo ka ho a wo nka bi. Wo ya ne ba ko nyaketua bi wo ahemfie ho ma ho. Enti ebo akonyaketua bi ba ahemfie ho no waja akasa. But first no na ka wo na wo dira se obeka no kra. O mine mo no na ka wo se wo ka no kra. But ye ba bibi ma wo be no wa no katu. No kra. Banka sabi. Kofi. Banka sabi. Said ya wo ye nyame ni pa wo kura no kra. Ba bia wo bedu ayese Kofi amu akompe what is say atantre ni ama ne ngrofo no. Se wo nya akonya ne de koma wa Kofi ka no kra no. Yes. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Enu na say ye ya ye ntimi nkoye nim. Enti oni ba ne ye ni da no so se we de okwa ake ya bra bo besesa no. Okwa ya ave de asa ni ba ni nim kasa. Okwa parliament a o me kasa afifi ni ememu no. Enche ne ye discard to our council say drum. One pado. Ne de atumu bam ye de tuma wonte nka biam. Na for man say oba no asan be gira baabi na for ono aka peso kayi ne hofim na so wage ase ne ho ye discard ma yourself aba ye mbuntu ada na wafa no man for ne bre sa na nyame ni pa no na wie ye be wie ye na jata ne ku no obi ba me call Galatians chapter 1 verse 8 and 9 I mean there's a time na so na me twa so yeah. Yeah. That's why verse number 8, 9, and 10. All right. Yeah. Chapter 1 verse 8. Yes. O say na se empo yan ana abofo bi firi soro ba. Se yan anasa abofo bi efiri soro ba. Eba beka asempa foforo bi. Ekyere mo. Aka de ya ka kyere mo no ba ya. Onye. So bi be say Yakuba fam no. Na wa hihya to no ba say enipa mfatre ne so no ana yeti wo no ba. Na so bi fie kyere ba no ba hye aduhwam wo afoributi ano so. Na wa say sa pam na. Ma nyame ni ba no ko ma Jorobu am wo na. What's it? Nine is it? Said ye can no kane no. Said ye katre mo kane no. Sa na afi me. Sa na afi ye katre mo se. Ye kan no kratre mo se. So be fie tre be ka sempa fufuro bia. Enya Yesu Kristo fa pem na. Eka de magie no ho a. Sa ni ba no wonue. Na afi. Enti mo tie mo a mo se nyame afre mo.
na mo share duham wa for buti ano so no Bible said you send the foundation na nim ne ya obo nipa wo ye wom Dabi na me nim ne ntia obo yen ayegu hai one trimpo into the party no party one say ya what the many pa say one free Jew abusuani mo one free David asimo one matre ne kwan e man nipa no one fa so na nyame wa trimpo se nipa fi asase so a o baby for France wo botre ne a wo do ba kodu but I say enkrofo betre sa atre ne kwan no wo hye duham e wo afoributi am but nyame say so be fi akire e be ka asam foforo be kire mo na nya fapem na ye te ka kire mo na sadi ba no woni praise God hallelujah amen anobai converse no ko ama 10 say na afei enipa na me pese me twetwe won ba me adan afei enipa na me pese me twetwe won ba ma fa na onyankopon ana onyankopon ana say me hwehwe se me so enipa ni ana say me hwehwe se me so enipa ni wo yade na se me da so me so enipa ani na se me da so enipa ni a ene na menye Kristo akwa amen kofi enipa ni pese ya twetwe won ba ya fa anase epese ye so ni pani ni e kasa wo yade nipa we de yade na utima ye ode so we de yade amo se mo ma me fans we de yade o ye yi pani bia no du dwoma ye ma ne fans basa fans na wo jine de ade papa be no wa ye wo fans a utima ye ode de ni e bom na ne hwan na utima ye ode wo ba se o twetwe nipa ko afa anase wo ba se wo so ni pani anase wo ba se wo ye adwuma no na wo wia Ghana pe eno nipa ya ade otumi bo no ho abaso na ko nipa ya ade a o ma ewetire ne ehu adwuma ye wa hai ya maso se ye beka se ya ade but ye boss se nipa betie ye na wasesa praise God hallelujah ya nye contract bi ase ye kwa so de ya so da anya mamuso no demo so nje mabusu na se ye duham ene ye sin wa begu wo twa enso papa anaba nyame nshiraw amen tam naso na watwe se nyame kasemento aso amanwie meto aso nyame nshiraw amen na nyame nkaw amen nyame nnomo yes ota no de na wo shigu so papembe na wo jo woni ho na wo beto aso ukura wo firi ho a endu ba obetuma so nyame ana anopai wo yi yense nyame nipa no ya ma warning say aforimuti am so nsu nyira ehwie mu amen no bi ama mesial si nipa no mpe nyame nka ho amen adoniti amen wabo word esunu de bia ne de ba ampa o na enu ayeda foforo enanso asesa no kakra organism man nko fom kakra mai anope papa wakasa an me so me fa ne se mawo ane nyo ane ampa na ma oda bi nso nyo oda bi nokre ni wo hu no ka ka memma obi meshe okutupa memma obi meshe wafumu na ne wo se wo ka na wo se wo ka na wo so wajai anope nyame nhia papa na eja santi baby asem na ye me de pa no se bia na papa kasa na o kire se ebia obi odma mo forso mo pushi agenda bi na ye hwe na wo wa no wode ane afrew okra ane ama position ya settle waja wonkrofo ne hu wa hu Zelensky as a wine Ukraine. He's the best leader in the world. Yes, America focus say America na o se there be a man for na to ababa me mindful nti me no mbe wu kura se me no mu na me nwa ne nya wo mo say ababa no ma don tu oh se there be as t-shirt and t-shirt bi se omo hu se ono na no odin a cop battlefield as a leader o se me nko so America for say ko metra America o se there be se me wu ha kura ma me wu ha ko me na me leader e na okun yaba me nwa ne nya wo say
papa no abo me se na bi betimi esigana obedwane na yemfra okra wudwane Africa yemfra okra wudwane dada na yafre wo 0201944485 babro mu se 0554820910 yemfa adumura obeke yeso audition pa show din bebe akaza free ipako na nasante asante ales na ebe wura fene yo ya mi siamu na alezo no alezo no woni asu bu be no ipako ales me challenge o wa ma me baby again na bro ales be challenge because wo hwe kra atofo kra intimita hwe asa atofo intimita o hwe atofo ode kawasa ada bru be sia mo ba ne tuansa kania bru be sia Adumura ipacho udin bebe kaza free papa anopai me da papa se pa o nyame se ma da ble nyame sira no na na di sia di hu nyame manam bre amen wonso betimi so aborremu na wonso anopai wonso so abeke ho 02019444 Adumura obeke yeso ipacho udin bebe kaza free mpacha mwadi nyina ba ko fe oba atem oda ota ya bone sama bad man ano pay papa kasa yo ana pay the American say inshira en koma papa en koma odi an kan ani na kuko nyina because mo mamu aye sampa say because enyamo a enkansemu ha anka yebeti a atese eti kofini ama kodwani ya enu kwa na yeti but papa me yeti en sem papa asu papa yakupon shira papa na dana de o kan kura nwo anyi na kura no sidi yebeka ajita mo ni nyame nya adwuma amen bad man also betimi so aborremu ye wo be say 2 minutes bi na say 3 minutes bi to so betimi so abake ho enti mama fa Adumura obasho na medishe be ni ojo kwani adime no dan kwanta piao anopai de ami ayi shira amen shira ho de ni bi ekoso ma papa se dani de nyino benya nsanfufro ade akantire amen na mo me frede kan quotation no yi yenka ontimu mame second quotation Galatians chapter 1 verse 8 to 10 baba me da asinya mi shira enti papa emleni ntino bo bibi kakra na ja onso ato aso kakra ma ya obi bo rema ye befa no Kofi Obapa o bibi a kasana that last week am confo say when film from am kra na mbo aba na mpacho so bo jenu no se no kre papa because Adumura obeshie so mpacho din bebe kwase free mpacho eti quarter stop anope papa kasa anope papa kasa pa nyami shiramu amen enya ya faidio de bia enya de foforo nyankopon kam nyina obapa amen ka ho amen nyo nshiramu pa amen de nchama mu nyina amen Adumura for man nyina sorry man nyina mitiam nyina nyame kam ho amen next week nsanya from agye sakra nko a obia nyane biu amen shiramu amen amen akuya kasa papa de na mpese me kakakra ne se asemi de mafa ne se na che se aduane die se wo ye kristoni wo ye nyame nipa enye ba bia na wo se udidi da bi o titiriu ayie bi ase party bi ase program bi ase nyame nipa enye ba bia na wo se uji aduane
kitwe bi America ne se me hu example bi se ye ko program bi se na nsuo a ye de ma enkrofo wo ho ne ye de panea wo ho se den yo nsuo ni si ho no hu se nsuo ni ba bi e free bibi ba na je se obi pewa obetimi apoison wo sa program na e wo ho na se nti anope ye nimra ye ho so se enye fie bia mu na ye didi ba bi o ye betimi invite o ne ehwehwe wo de yare o how bi e de amaw anope me fa sa akwa nyan so ebusa anwuma ma mi sister ma afia o ye wedding wa sene one ne ho kafo nyame onhyira mo mi busa anwuma adwomfo ma nyina odan adwomfo kokonte promotion na ebusa mi nyame nhyira mo nyina ma mi afia jakoma nyame nhyira mo busa anwuma Iba Kasai Anɔpɛ so ɛda Nyankopɔn ase nsɛm bebree na me nso mesua fa asɛm a Onyankopɔn fa yɛ papa so ɛde bae ampa te sɛ nea ɔbaapa ɛkaeɛ no ɛnyɛ woyɛ nyame nipa ɛnyɛ baabi bebree na ɔsɛ wodidi because obi wɔ no ɔmopɛ nsɔre anaasɛ ɔmpɛ wo downfall ɔmbɛtumi de afa aduane mu ɛde anya ɛyɛ ampa sɛnea odi ɛto odiyifoɔ no nso mesua nsɛm bebree ɛwɔ emu na mehyia obi biara ɔte me nka ɛyɛ yima na mote ne nka no tim de obi ase ɛnɛ anɔpɛn so okay ekoso ade asede nyina ma ode Nyankopɔn se nde de so asɛm foforo ba ye de ano ɔden asɛm a ɛbae Bible mu sɛm de bia na meka no sɛ asɛm no ma ye ka kire ɔmo kyerɛɛ no ɛnɛ sɛ sa papa de fa sɛ Jeroboam yi sɛ obepia ha uhu sɛ papa Jeroboam ni enti asɛm no ye yɛn asɛm ko asɛm wo yesi da no ya akra ye program ya ye wo station kra ebi asim enti Bible de enye ize o ɛya ɛnɛ de menchia nipa bɛyɛ 30 pɛ na men sorry 30 ne 3 o de enye hwe na no de tie sɛ tomorrow planners ye wo meeting kɛse pa omo nyina omo nim ene obi a card aye ready mo am card no na mo ye hu no na ye wo ho na ye mu adwuma nyina awie nti ene de 3 o'clock sharp na obi a wo ho na ye ntoto ne ma nyina kama me chia me nua agude Onyankopɔn nkoso anhyira no amen ye da mase King of Grace for nso nyina nti sa enkaebo yi Nyankopɔn ya adoma ukuada we yanimi eye asɔre no mpaebɔ sɛ de ye ne da bia no ukuada bia no we ye ɔdanfo aboabofo ne asanefo ɔdanfo aboabofo ene asanefo ukuada we die no eye sa King of Grace and sorry me ensen ye beshi eye anopa no nwotwe nondu ne apon na wotwe twa ye hu sɛ nondu no ebo wie na fe ne bi mo ba eye time e pese oba sɔre na obɛbɔ mpae na otimi kɔtoa de wo ye so sɛ dwuma kra wo betimi akɔ nti ntina fie nto bo ase obɛba no na yapon enya de a eye bibi for time no bi we ye abrofo de no bi ene de ye dwuma nti nyame onhyira mo afi miminda ebei no ya sɔre no mu mpanifo mi no e wa aboabo ba ko yere eda form ye nua deken asare ne yere a na ototo kokɔ ne aburu wa aboabo station yi no miminda yi ene ekura na chinti King of Grace fo nyina miminda no pa no ye wa aboabo sanso na aboabo mako pani ye de se maame mafo a yes Janet mafo no so ne maame eda form a miminda yi omumi no nyina wa aboabo de backgrounds nti we ye King of Grace ni a wo arabo na wetimi ababi na premes kuma wetimi ababi but anomase asene aboabo ne odan de ye nyina ye wo ho sanso na Kwasi ada nyame adom na de ekosom wi anwumre no ye wa yie na ase na ya sede nti obi anim ne entoto atoto na wotwe ye we anim no so ye nsofo ba Mercy Techi ono nso ne papa da form ewo adwumako ho ye besiade o say area ho na adwumako am say ye wa adwumako besiade na ye wa adwumako nti ho na adwumako na ye o mo district capital nti obi am moaboa ne ho ewo
afei yewo program kesia 11 to 16th October. Yes, 11 to 16th October. Sorry ni nyina ni obi o pese obaby bi eba. Ye Empire Fashe Prayer Festival. Kesia pa 11 to 16th. Aso ni nyina na ni kwesi ada no. Aso no be mfie nani meku no local bia will be but ye bie district dia no ya pa ho ntoma kama yi mu mpanifo a obetotoma ma no abo wo mbra se ma aware ni nketesi a daachi obehwe fie so enti sada no enye asem keto akora eye program kese obeti hu dede efikwa kunkruma any radio yisu bebre afi me fasa akonya yisu na mada adofo a ebija ye ebranda no me papa Elder George Kwatin aka good man erade to nensa efre no nansen branda ni di na watwe Roman ho odaman ene adofo bebre ebeta yechi mene okranfo me maame Agnes Kwatin eba James ene nkwala na aka ni nyina sister ta ene enuanum ni nyina abusuafo e wa asene edadu ni na abusuafo ene takrasefo ene asumfo massefo e ba ye nyina ye damase se mobetai ye chipa obi wo no obo ma yi na ana papa wenzi papa iba ne ba ne me enye ono anko bi ehume kabana bia me wo ayi kojosia kura na ma fa me 10 a mi ko fite mabe me ma me de ni edin ene kope store boy e won nche ma ho na nyankopon ko mo ba e ma wote me nka nyankopon do manye din enipa bo eye edakwa tinti eye me papa mapa ayi na ye nyame aduma yi bre no do a bra bejam cause me ba me nyini ye me mfo bi anko ayi da me mfo bi anko ayi da we dem do be kwa ayi nyame e wo na me mfo bi anko ayi go finti wo sempa so for say okay na ama me so good man me mfo bi anko ayi da who say edakwaten who say na me so na me so me di hu yes me ni wasene dada ayi na yesusu anu but me free kran ba ya me pe obi de me ho abode na nante no na nka be de me ho bo no iti nkomodie ma na me se eda pese me pasoli bia me de me ho be shemu because me free kran ba no masole ko no ase betitifia na me sumu nyame no so ene me kire obi asene na me se hwan was makoda Nkansah oni mo no Pentecost na me se sa okay ene me akotra ahwe na de kasa ne yemu first day me ba hwa so na ye Father's Day na Father's Day first day na me be no be ye nkanta wo Pentecost na sada no che dade sekan me che obi a wo dem mema da sekan adaka ba ko wo che sekan na me nya fankodo na me nya bi sa obi antwa mu bode ba ko kra mre me so wo eti wo che sekan ra ana be sa hwe movement no teachers na ref wo ti ase eti edi pa do hwa papa se bone na ya wo se ke shebitrimo na papa enti no up to now me kai enti na me da kwaten so na me no ye de ntuma ye de abo ano enti ye da de wa ye adwuma da wa ye adwuma se kan koko ya kesie se no abia ro da sika kwa kasa be di sie but sa papa to few seconds na unim say sase women kanda eye mo amobem na muni tema ye bomb pa ya nyame de enibre me se me mfi Pentecost no anopa na my confused na me hu ne amenye to frɛ papa there be on frɛ man anopa ba me go die 5 am pen of frɛ me on no frɛ na me ke and of frɛ me say Kwasi na asem we amuko meet here to say na me bora mane anti me bora mane na enne ne ba se ka tell say na obeja asole no na ka kire no na me ka kire na pe na me pe confirmation ma me nyame abompa say from anopa 6 to 6 say nyame mango say me nya Pentecost na me nko na ne futu o de bae no na hu say nyame na akasa no yes in the king of grace no da kwatin spiritual confirmation o de mame na solo we bae yes and then am abuse iti nyankopon fa ne kransie wa ye niema bebre abo ani pa bebre eye da no nyankopon adom otrini ni wu a nyame ehye na no nyam enti ye de obi ase nyame nka kwa me da wase anopa yi
say wonso ubo yichi dom na nsem me bo waba so first no na wo de ye ne ba Facebook na nkrofo e grow ho but ahomache no unyini wom ahomache unyini wom said the ebebo no nsi a ohye nkuran ene ayi no awurade mbie wadwene mu amen because obi da ho fi anadwo a meja ye jai achema ya achemansa all night ene nyina nkofo frame because obi oda nadwo ne problems on timinna nti dia wo ye no nyame onka ho amen na oma wadom esen ye de amen na fa ye na fa boa enipa nyame adom wa hye wa atem se ye hia sori ano no amen ene opoku a ye me preach wa ye dede preach go preach bi ansai na ye kwotwe no waso dem ene opokure ye kwotwe no Obokure preach. dede na wa ye wa graduation so oni said mi ko preach me mi ti was a coach it was that ko preach o nyame nche obi ye che obi bia that's ene nyame adom a ye ofia baba Anope ya wi